Kushiya abaningi beshaqekela ukudlula kwensizwa ebisizakhela udumo ey'nkundleni zokuxhumana ngokudayisa inyama emnandi uSamora. Sawubona kuphinda kuphi la kufuneka khona lo mbuzo njengamanje kubingelela uyena uMathinto Wacebisa. Sawubona mngane kwethu, ngabe usuku lakho lokuqala ngicotha nje ukulungele upresse i-subscribe button bese uyalike uyilinde ividiyo iziphele bese kuyima ukhomenta. Insizwa-ke eyaziwa ngoSamora ebisizakhela udumo ngokudayisa inyama emnandi laphana ejulisa eGoli kuvela imibiko yokuthi ayisekho emhlabeni, kanti-ke kubika ukuthi iphathwe yikhanda nje isikhathi esamaviki amabili kwase-ke kuba ukuphangalala kwayo. Odlulisela umbiko uNtokozo ozakhela udumo laphana ngokuthi uNtokozo khazi ukuthi cha, insizwa ebesiyazi kakhulu enkundleni yokuxhumana ayisekho emhlabeni. Khala abantu abaningi ngoba-ke le nsizwa ibisizakhela udumo nangokugqugqumezela intsha nangokugqugqumezela nje abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke abazame noma-ke abakwenze lokhu abasuke bekucabanga ngaleso sikhathi. Le nsizwa-ke ibithandwa kakhulu laphana ey'nkundleni zokuxhumana njengoba-ke kuvele lo mbiko kukhala abantu abaningi ukuthi hawu cha sahanjelwa njengoba-ke kusabalele iy'ndaba ezithi ayisekho emhlabeni. Kanti-ke kubika ukuthi insizwa izofihlwa laphana-ke eNewcastle osizweni ngalo-ke isonto leli lamhla ka-22 kwephezulu ephezulu-ke iwona-ke uFebruwari. Ngane kwethu lo mhla ka-22 kuyobe kuyisonto, kanti-ke insizwa uNtokozo iphinde yachaza kabanzi yathi sibingelelekho ngane zakwethu bathe ikabani usithutha wakanjandini ya besho njalo mangabe seyibiza umfowethu ethe usithutha wakanjandini. Bafowethu ngila endaweni kaMxolisi uSamora, abaningi babazi ngoSamora uMxolisi, abaningi bayayazi lale ndawo, badlile kwabamnandi, sashare ama-memories nomfowethu isikhashana esincane lesi uNkulunkulu akasinike yona. Basically ukukutshela mhlambe kade-ke nitshele le ndawo kwakuyindawo yokulahla i-dustbin kwakulahla udoti la. Then umuntu oyiphanta wayithatha lento wayenza ukuthi kube yinto real, wayithena into business. Gcina ukukhuluma naye uthi ngisuka kwi-stock se-R100 ngelanga, njengamanje ngistoka for up to 15,000. So you can imagine i-progress lokhu njani ukuphokophela komuntu oyiphanta. Ngicabanga ukuthi bafowethu kithi esingamaphanta uSamora uyisibuko esihle kakhulu kuthina. UMxolisi, by the way, uMxolisi wakwaSibiya umfowethu, amagama akhe uMxolisi Sibiya, nethi nje usekhaya khomama wakhe eMantshalini. Njengoba bafowethu ngila indawo kamfowethu le akayikhandile phambi kwethu sonke sibuka. Mina nje njengami personally uTikTok ngangingawazi nokwazi, ngiyafika nje mina kuTikTok by the way cishe ngina 1 year. Siwufunde kibo uMxolisi, nami ngibuka le ndoda mayenza, sibuke sikopele lokho nalokho. Ngenhlanhla uNkulunkulu wazosinika i-privilege yokuthi sihlangane sikhulisane ndawonye. So-ke bafowethu namhlanje umfowethu ushone okay ugulile amaviki amabili, mhlawumbe abaningi bazorecalla bala ejulisi. Ike le ndawo yavalwa for 2 weeks ne ya for 2 weeks kuvaliwe, sondela mfowethu. Le ndawo ike yavalwa for 2 weeks emva kokuthi exinekile wahamba waba umuntu oya esibhedlela eJimistini ne waya esibhedlela eJimistini wahlala amaviki amabili. Mhlambe nawe uzonothisa ku-TikTok uke wathi ukuma bathi imbangela ukugula kamfowethu kade ephethwe yikhanda, behlushwa nje ikhanda elingapheli, then washona-ke bafowethu, kwagcina kumnqobile ukugula. Umama uye wakhuphuka, nami ulwazi engilithatha kuyena njengoba bafowethu ngila ngithunywe umama kaMxolisi nomndeni waseMantshalini ukuthi angizonimemezelelela bafowethu. So umfowethu ushone ngolwesibili ntambama ne lwesibili noma lwesithathu ekuseni, ushone ekuseni ngolwesithathu. Uma ngabe eshone ekuseni ngolwesithathu cishe thina indaba ngaze ngazithi emini kancane, ngazithi nje janti ngoba ngangingafuni ukuthi ngiyiqale ngikhulume ngazo because sasisalinde ukuthi okungenani indaba zifike kuneye. Abafowethu-ke niyosixolela indawo asiyiphethe, abantu bayadlula nje, ngeke futhi sibavimbe, ngeke sibatshele lutho yabo. So-ke bafowethu emva kwalokho umfowethu wagula kancane then waseyashona. Ekushoneni-ke kwakhe ubephethwe yikhanda washona, ushonele esibhedlela eJimistini. Namhlanje ngoba kuLwesine umama nomndeni basendleleni ekhaya, umfowethu uzofihlelwa eNewcastle osizweni, ngizoninika i-address yakhona. Basendleleni-ke ebheke ekhaya nomzimba wakhe. Bengikhuluma nje nomama cishe in an hour ago, uthe basasenenkinga bala eStandartini. Konje ithini number plate ye-Prestige FY 37 and then GM. Inumber plate kamfowethu ithi FY
37 GM bahamba ngayo Prestige. So uma behamba ngePrestige thola indaba kuthiwa iPrestige istakile endleleni ngathi bene problem bafowethu okwamanje kade bene problem yamanzi. Ngicela bafowethu mangabe uhamba ngalomgaqo osuka la eGoli ophuma ngeStandardini mangabe ubabona ngicela bafowethu ukuthi ubancede ungabona ukuthi ubasiza ngani okwamanje kade overheater mhlawumbe ke bazothi sebethela amanzi ibe right but ohamba along leyo ndlela leyo cela bafowethu ukuthi ababone umama nje kaMxolisi then uhamba nosisi ngicathi usisi kaMxolisi nomfana omunye cha ngathi bawu4 mangaphosisi then umzimba kaMfowethu uphambili kona uyaqhubeka khona kuzobalula ke so inhlelo zomngcwabo kaSamora zimi kanje umfowethu uzobekwa ngesonto konye ngesonto ingakhi ngesonto i28 i20 bani 23 awucheke lapha umfowethu uzofihlwa ngesonto uzofihlelwa ekhaya komama wakhe ngoba umfowethu izinto eziningi zakhe bese zibhilonga ekhaya komama wakhe so uzofihlelwa khona but wasemantshalini babesuka eFryhead then ke umndeni uyakhula ke wasehlala ekhaya komama wakhe eNewcastle. So bafowethu sengenzela abangaba nesifiso sokuthi be iseNewcastle osizweni kodwa bafowethu into ebalekile le uma ngabe unesimo esikanje bafowethu uyadinga ukuthi uxhaseke ngamasente khona yonke into ibalula uyabona ukuba khona kwamasente kwenza ukuthi ubhlungu ukuthi nezinto futhi zibe lula ukuthi umuntu abekeke siyaqonda ke bafowethu ukubeka umuntu noma ukungcwaba umuntu akukho lula ngendlela esicabanga kudinga imali eningi and financially ku draining. So bafowethu ngicela ukuthi nginishiyele abafisayo bafowethu ekade bekholelwa kuMxolisi le video bafowethu ngizozama ukuyiposta epagini likaMxolisi ekade bekholelwa bafowethu kuSamora nabafisa ukuxhasa ngicela bafowethu ukuthi ningangifoneli nithi nifake imali kimi mina bafowethu ningayifaki ngizonishela i-account number kaMxolisi engicabanga ukuthi izothi Miss Mtshali nangabe ufaka imali khona ne-cellphone number yakhe cabanga ukuthi nawo Capitec then mina bafowethu ngoba futhi mina ingozi iphende yangigqema futhi ekhaya kushoniwe ngaleli yaviki niyazi ngangibeka isalukwazi kuleli sishonelwe futhi umalume so ngaleyo ndlela angizokhona ukuthi ngibe khona emthunweni kaMfowethu kodwa bafowethu abangaphumelela kuyoba intokozo bafowethu ukuthi uMxolisi besimthanda futhi simxhasa ngokweqiniso sihambe bafowethu siyobeka umzimba kaMxolisi ngesizotha nangenhlonipho bafowethu abafisayo ukuthi bekhiphe iminikelo ngizonishela i-account number ngizokwenza futhi enye ivideo I think ngizokwenza ama-video awu2 ngoba ngibalekela ukuthi ivideo iqininde kakhulu okwamanje ivideo esengizoyenza izobuya ne-address ne-account number ne-cellphone number kamama okwamanje besithi Mfowethu alale ngokuthula iphupho lakhe nalo uMxolisi ulisebenzile le ndawo ngesikhathi esiless than 2 years ukhona ukuthi enze lento kule ndawo yaba yilento eyiyo namhlanje le kade ingenye yeindawo wazi ukuthi mangabe useGoli kufanele ukuthi ufike kiyo uzodla kodwa ke bafowethu asazi umndeni ukuthi inhlelo yithini bekungafisi ukuthi le gesi kaMfowethu ife ngoba iyona into akayisebenzele lemhlabeni into ekade efaka impilo yakhe ne-energy yakhe kuyona anyways bafowethu ngicela ukuthi ngiphinde ngenze enye ivideo mhlawumbe ngizoyenza after 30 minutes angikho right manje anze juice ayame juice 100 awona ufuna ukushaya 100 wakho ntwana yabona wedwa usha nje 100 lomkosi 100 lo usha nje kanje so right ngapha ngithe ngiliqala le business lele ngiliqalile ngiyazi ukuthi boyijoti ngiyadlala cha angidlali khetha lami ubuthi ngiyadlala wena lutho ngithe ngiliqala nje wawuthi ngiyadlala la ikhanda la mhlawumbe khona lento esefu umoya nyana no mfowethu mina ngifuna imali mina ngifuna imali ngithatha indawo yokuchama indawo yokulahla izibi labe kuyindawo khona ebhedayo la obungeke even ucabanga ukuthi ngawa indawo yokukhanda imali ngayenza mina yaba indawo yokukhanda imali wena ubungihleka wena uyijethi ngiyadlala khetha lami ngingadlali no angidlali ngizokuprovela mina lento ocabanga ukuthi ayikho iyilutho kuyenzeka ibe utho kusaza uyazwa manje sengisho nawe zakwethu olandela mina ofollowa mina okubukayo okubonayo kuhle engikwenzayo ungakuzibi nawe lokucabanga ungakwenza kwenzeka uyayizwa manje ngiyazi ukuthi uzoba nenkinga yokuhlekeka nokubukeleka phansi ngoba vele makusesencane kubukeleka phansi
akekho osuke ecabanga imicabango yakho ukuthi ubonani kulento osuke uyibona kuleso sikhathi esukisukisa isona ngaleso sikhathi. Kuningi engikubukayo mina ngelami business engingakakwenzi manje ngeke ungivimbe bengakuvimbi nawe ngavumi lokho okucabangayo kulonyaka kuyikhona uzame kusengenzeka futhi kuzameke kusengenzeka ngingazameki cabanga futhi okunye uyozulithola inxeba khehla lami ya uyozulithola inxeba. Inkosi ibusise usuzama kulonyaka ngiyabonga.